kuma mirigene IGOJI bamukirite madaga yerakethira ibatethera kinindi kimitire ta wheelchairs na kinya white kina crutches na into bingine ndibyo mungana milioni yele kuma kirege kundi IGOJI Residence and Development Initiative Association irani gikundi kene ndeti kiathirikari bawatanite na donors bangi kiende kuingia ontobo bakiaria tongire ba gikundi kene bauritie mbeo mbethe kuthithia gikundi ta giki kenda nende gutonya kiribona kenda bomba kwithira bagita na mbere gukiria antu bangi. Muthenya jwanaru antu barabari na Mawathe kuma mirigene IGOJI ni bethirite bakiamukira mathagaja mungana jwa milioni 2 jara batumagira kiontu gukirimitire yao kuma kiri kundi kia irandi kiratiga kithirikari nene kia kariba kuma guku barabejite amwe kona ni bagwita kuringaringa mirango ukubiria mwana wa IGOJI bauga mathina ma IGOJI tukunoga ni gwetera antu bangi beja gututhikiria thina cietu twagatana twiti twauga tukageria njira cionthe tukathi turugure mirango yonthe tucwe donors nuntu ni tuonaga into ibikieza no kungi tukathi tukaringaringa mirango tukacwa donors na ntukia narua mbuge ni nkenete nuntu dono mwe gwetwa Master Empowerment Center newa ututetheretie na tudonetera ite bibi twejete kweza na kibara kumba kuthina maguru mao na Kiri Felicity Biriri ura ni mucore wa ikundi giki na ari mukarigitu wa nchuku cia thirikari no ritia kariba gutumaira nchuku kenda kunyia mawamba ndira baketha into biao na nkuruki gutigira ni bakuongira makitha itukwenda Ameru baomba gutumira warehouses ira chi licensed with the council kenda to reduce post harvest loss na kenda tumba we increase productivity muremi arima irio biawe akamenya agaikia store ire licensed i council akanenkerwa receipt anenkerwa receipt yewe ageta nayo bankine na eta bankine akanenkerwa mbesha ira akanenkerwa agakurukira skuru akarira mwana fees akagurira mwana uniform akagura ndawa kwethana kwenda kugura akagura fertilizer akagura inputs ageta kurima kaire na irio bira biawe biri store bimenyeri bwega bi preservate bwega iromba ri antu babari na Mawathe kiri thirikari ni kubakira skuru ya twana tura turi na Mawathe indi bari na thina cia Kiri kenda kinya bwana baba gatetheka tana bangi tukona kirasi kia mentari nuntu ana bara baingi betu batiomba gwita skuru ire ire kulaza urithira kwina kirasi ge skuru somewhere lakini muciari ura wina mwana wina disability atikomba gwikia mwana uria aria kwau ni tukuromba ikiwezekana tufanyiwe mahali moja shule moja na class moja ile kedho ina boarding school nikenda na betu barabate kumba kuthoma baraba ina mental challenges baomba gwita kuna bagia skills cia kumba gutura kwina aciari bena na baba ingi sana ana burunyo tikiomba kumba kumenya nikenda na bo bajukua aciari bomba kuthauka bomba guchwangu bomba kulima na kuthithia mantu mwanya mwanya na kinya beta kwa seminar ya Felicity bakomba gwikia na bo cukuru na bageta kuthikira seminar ni patutetherie paturugurire center home care ya wikagiana tababa kenda tumba kinya tugo haso kumba kubatetheria mwana tungi tura twina tu na muthiene Kiri barabagunekete kumani na Murandi Jo we are very thankful we are very grateful na tugakena nuntu bwa Murandi Jo jwa irandi kuririkana antu babare mafu na gutuletera devices mwanya mwanya ji antu bandi disability unita kwa kumathaiji nkuigua ambit de ambit lived nuntu kana gakwa gakona wheelchair nkona gukaiga at least ngamba kurutha 1 2 3 na disability ibakenete muno ntuku ya narua ni kwethira ibakuona kuri mtuku bathuganiria o bari o aria bari kuma mirigene IGOJI gicigo mbunge kia Southiment nkiripoti randito cia weru weekendi ria kwa rietwa ni Mutungi Kare.